Maya Mutaram Noxari, Nasiki video sina koiking hana part koi limits and derivatives class 11 gi ko adugi part 1 tawra matunda ani suba part 1 da koi nei agree si limit ama kara matam da exist tawga dage aduga left ka right ka manara kan dani haiba aduga level limit kamai putokani habigi formula ama aduga right hand limit kamai putokadagi haiba formula ama smaina left right hol laga tawbagi question example macha amni hum lawraga hot kre ko hanba part hojik tak tuisina left right ki wari tokhraga limit lobase khoina some function khara sum nei na matam jida khoina limit lobagi khoigi method se khoi manga thokna haitare ko ina tak tuine ngasi makha ta bada hoji ahamba tak tuise khoina direct method haitare ga di direct one sinjin ba yaba direct khoigi x ki value se direct sin ba yaba kandana kamai tawgadagi haibagi ahanbagi yengse basiana hojikse kamai ta in direct sin ba yaba haitesini yengse ina hum khak pire 1 2 3 hana pire se mo direction ba yaba ngak tare ba direction ba yaba haite kamai tawge du yengse ko ahan basi koi nei nerse siki sita ina sum holage ko equal to harga sida laktu je x की मोता 1 sin matam da sigi function se define tawbra tawdra haiba sineba define tawba natraga tawdaba haibadi kai haiba khoigi sam khoigi mathak makha leibo ragana makha ji denominator 0 taradi ade haiba gumba leidana adu gum define tawdaba haina khangni khoina adu sidadi mathak makha leiba sunate direct x ina 1 thama matam da sigi function gi value ama define tawbane na ko aduna direct sinjin bada kaisu kai de x tends to 1 haibadi ke doba tasing x 1 ga manadi haibani magi yam naknaba masing ama haibani adu eragasu direct sinjin ba yaba matam da ke define tawraga di ke doba sik x ki mota 1 sin bada ke sukai deba haibadi kamai la kadaba 3 haraga 1 square plus 4 into 1 plus 5 dari kata rasa 3 plus 4 plus 5 kata rasa 12 aduna na koina su hek any given khoigi function amada limit low haina piram taragadi na koina hana yengadawji ke doba direction ba yabra haibasi hana yengadawne maduna ni aina masigi method hana taise adudi sida sum yengse aina x ki mota 3 sinbada denominator 0 tabra tade 3 sinbada 5 tai adudi sinba yare harineba dutadi kamai lakseba 3x ki mota 3 sinadi 3 square minus 9 by 3 plus kya 2 ide khoi mathak ki 0 ta ta da khang de ko de makha 0 ta da ba thi dui ne ba ko adi mathak ki 0 ta male makha sina 5 lere adi 0 sigi le 0 ta re smana ahum su pasi so samani aina x sigi mohta 0 sinu matam da mathak si di yengaro ji ko makha di yengo ba 0 minus 27 define da wena adi 0 ta de ba du taraga di direct sinu matam da 0 the power 2 by 3 lakh by di 0 dum ta jare minus 9 divided by 0 minus kya 27 du di kya tara se minus 9 by minus 27 tare du taraga di kaknar ka da kya tara se 1 by 3 sumain toraga koina direct method ko yasina yare ko se direct method adi direct sinjin ba yaba adudi next mathang question arise to ba yare kamai to ba direct sin ba yaram dragadi mathang kari to ba yai haibasine han bi step ne ko first step to ke do ba ko function ama hek piram ba se direct sin ba yai natraga yade khangdok ba yaram me direct sin laga limit puthok pirani yaram drena khalase next mathang da noina taw ko du si kari no hai tara ke do ba factorization method hayaba eko sa factorization method sina kamai to duna sin ba yalda factorize to gada bai ta factorize to no wana bada koina khanga da formula si khara khangba basangi factorize to bagi a square minus b square gi formula kamai to yi habagumba a cube minus b cube a cube plus b cube common oina si singse haibadi koina sina kai haba a plus b haba maka kanaga a minus b gani sida kamai haba a minus b a square plus ab plus b square duga sida mok a minus b whole a square minus ab plus b square smina some factorization gi leriba formula ni hom le te
4 minus b 4 गाइनसु लेरी म्याम अमा अदु सिकी फॉर्मूला सिंग खंगिदो बसंगेबा याय को फैक्टराइजेशन मेथड की ओना दे मोइसे फैक्टराइज तौरगा मानब ताम जिंग कक्तनब होनगिदोइनेबको अदुदि हजि एग्जांपल अहु मरि ख इथोकेबको अदुगा मखोइ सिंदुगी फैक्टराइजेशन जे कमाइ तौगदगे हदि यिंगसिको हौजिकसे अैना सिदा अखोइगी फंक्शन अमगी लिमिट पुथोक्तोरे कमाइ तौबा सिगी फंक्शन अम पीरे मासि कमा x टेंड्स टू 2 दा क्या तागदगे पुथोना हंगेबको सिदा अहानबददि अखोइना 2 सिलगा यंगदोइनेबको हाइदि न्यूमरेटर गिदि कोना नेसिको डिनोमिनेटर खतंग हाना चेक तौसेबा सिदा डिनोमिनेटर सेना x के मोदा 2 थम मतम क्या ताइ यिंगसिको से 2 थमदि क्या तारे से 2 स्क्वायर दी 4 minus 2 थमदि 6 into 2 क्या तारे 12 plus 8 this is 0 ताद्रा अदु तारगदि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तौबसि बा याररोयबा बदि मतकि डायरेक्ट मेथड से सि याररोयबा अदुदि हौजिक कई लानी हैबा मतमदा डायरेक्ट याद्रबनेना फैक्टराइज तौबा याब्रा फैक्टराइज तौबसु मो यारमद्रदि मथंग कदौदिनो हैबदुना लाक्तोइनेको फैक्टराइज तौबा याब्रा यंगथोक्सेको इक्वल टू लिमिट x tends to 2 मखागी सियो क्वाड्रेटिक नि into तौबदा 8 ताबा प्लस तौबदा -6 ताबा -4 का -2 का अदुइ तारगदि फैक्टराइज तौ मतमदा x -2 हैबा मगा x -4 ने थमे मथक सिदे खोय क्वाड्रेटिक नते क्यूबिक नि अदोरगसु अखोइना ममांगी क्लास ऑलरेडी क्लास 10 तमग्रबनी f(x) सिना f of a हरसे f of a सिना कईगुम 0 तारगदि x minus a से फैक्टर ओइनी गाइना फैक्टर थ्योरम गाइना अदि f of minus a सिना 0 तारगदि दगी x plus a से फैक्टर ओइनी गाइना दगी अमसु लई कईगुम फंक्शन द 1 x के मोतो 1 सिनबा मतमदा कोइगी 0 तारगदि x minus 1 से फैक्टर अम ओइगनी x की वैल्यू सिना -1 सिनबा मतमदा 0 तारगदि x plus 1 से फैक्टर अम ओइगनी गाइना दी मैम अम लेगरे कांसेप्ट पुदी अदो हजि x ना 1 सिनो मतमदा क्या तागे यंगसेबको x ना 1 सिनो लोइना x की वैल्यू सिंग 1 लोइन लेगरानेको दो तारगदि सिदा 1 सिदा -6 नबीगी गोस्ता 1 -6 plus 11 -6 1 सिनो मतमदनेको अदो सि 0 ताब माले दो तारगदि x -1 से फैक्टर अम ओइजरमनेबा अदुदि अखोइना तौजि केदौबा x -1 फंगनबा होना दोइनेबा अदुदि यामुने सिकोसिदा अदुदि अखोइना सिगी फैक्टराइजेशन तौबगी मेथड से अखोइगी क्लास 10 गी हायर मैथमेटिक्स दा यावबने दो हाना तमकबो ओइरो तमक्तबसु ओइरो कमाइ तौदिनो हाइबदो होय होरेन सिगी वन ऑफ द फैक्टर अम ओइना ला अने हसिदा अखोइ कन्फर्म तारे x -1 से अदुइ तारगदि x -1 फंगनबा कमाइ होनगदगे हाइब मतमदा x क्यूब सिदे हाना इरसेबको अदुगा माइनस सिदा अइना x -1 ताहनबो होनदोइने अदु तारगदि सिदगी कना कना कमल लौथोअगदि x सि फंगदगे हाइ तारगदि x स्क्वायर नत्रा अदि x स्क्वायर कमल लौथोअगदि x ताहोदिने सि जगह से अदुदि अइना सिदा x स्क्वायर थमगदि x स्क्वायर अमा कमल लौथोखिबदा x -1 लेहोब्रा लेहोएको से यारिंगे को से सिगे असिदा सिगे मानब मानदब कोन लाक्सिको खोइ दिसि तानब होनदोइने x -1 फंगनब होनदोइनेबको x क्यूब सिदा x स्क्वायर अमा कमल लौरगदि सोमदसे -x स्क्वायर अमा थमगदि अइना x -1 हाइबसि ताब ngame अदुबु हाना लेरमसिदि -6x स्क्वायर नेबा अदुबु अइना थमसिना केदौबा -x स्क्वायर खक्तनेबा अदुदि हाना की फिबम सिदा ताहनगे तारगदि अइना -5x स्क्वायर ने थमगनेबा अदुदि -6x स्क्वायर तारेदना को पुजिलगदे हौजिक मखोइ अनिसिना तामा मोहनग्रसे मथंगदा अखोइ सिदम फोकस तौदिनेको x -1 तानब होनगे हाइ तारगदि सिदगी कना कमल लौगनी हाइब तमदा -5x कमल लौगनेबा मसिदगी -5x कमल अदुदि सिदा कना थमदि x -1 तागदगे हाइबसिनि अदुदि आई ट्रिक अमतंग हाइरमगे मुने सिको नंना कमल लौदुइसि क्यानेबा -5x कमल लौदुनेबा कना तानबा x तानबा अदुदि नंना कमल लौगदोइबा पोतुना सिदा इनटू तौसिलोबा -5x सिगा -1 सिगा इनटू तौरदि +5x ताब्रा अदुदि सिदा कई थमसेबा +5x अने थमसेबा अदुदि मसाना तारेको -5x कमल लौबदा x -1 ताजरे अदुबु हानदि 11x लेरंबनी
5x लेरे अदु तारगदी हानगी फिल्म तानाबा plus 6x हाइबो हापचिलेबा अदुगा मसागी -6 अमसु थम्मेबा सुमाय लोइरेबा सिदा हजिकिदो मकोक्तगी अइना तौगिबा मओंग म्याम दु नोइ वीडियो से अमुक हंजिल्लगा येंगोको ग्यान ताहुदा बोय तारगदी अदुदी limit x tends to 2 x square का मलौरे x minus 1 तारे minus 5x का मलौरे x minus 1 तारे सिदने कोइन का मलौरी जानी सुबसिना अहुम सुबसिना plus 6 का मलौरो x minus 1 divided by x minus 2 x minus 4 equal to limit x tends to 2 अदुदी अपुन बगी x minus 1 अमा का मलौ तो ए अदुगा लेहौरिसिना x square minus 5x plus 6 हाइना लेहौरे अदुगा x minus 2 x minus 4 सिबुदा यारे को से हौजी मखा ताबा से सुन तुम इरेकी को equal to limit x tends to 2 x minus 1 अदुदी सिदिंग हाइ सागे तौरसि को into तौबदा 6 ताबा plus तौबदा minus 5 ताबा अदुदी minus 2 गा minus 3 गा अदु तागदी x minus 2 मगा x minus 3 मगा मखादना x minus 2 मगा x minus 4 मगा स्माइ लाइरेबा हौजे खोइ सिगा सिगा कैंसिल चटखिबा यारे सिगी मखा ताबददी नोइसु मुने यंगसिबको x गी महत्ता 2 थंबा मतमदा अदि ngसागी डायरेक्ट मेथड तो मुक लाकपा याबा यंगसिबा हाइबदी x गी महत्ता 2 ओइबा मतमदा डिफाइन तौब्रा यंगको मखादा लेसी x minus 4 खक्ता ngaigरेको दु तारगदी x minus 4 सिदा x गी महत्ता 2 थंबा मतमदा 0 ताबा ngamdreba अदु ओइरबनेना मसिगी स्टेज से यौरबनेना हौजिकति केदौबा डायरेक्ट ओइना सिनजिनबा यारेबा दु तारगदी मथंगी स्टेप तना x की मोटा 2 डायरेक्ट थम्बसे क्या तारे से 2 minus 1 दी क्या तारे 1 थम्द्रसु यारे 2 minus 3 minus 1 divided by 2 minus 4 minus 2 दो दी क्या तारे से 1 by 2 खाने को से अबदी डायरेक्ट मेथड सिना डायरेक्ट सिनबा यारा कांदा तौकदबा इति define तौर फंक्शन तो define तौ तारगदी factorization method सिना डायरेक्ट याद्रगदी फंक्शन दो मथक मखादा आइदर मथक खक्ता ओइगेरा मखा खक ओइगेरा अनिमक ओइगेरा factorize तौथोगा cancel तौगिबा याबा ताम थोलकप्रा यंगथोकपा cancel तौबा याबा तौरबा मतुंगदा लास्ट लेहौरिबा सिंगदा ngसागी हल्लगा डायरेक्ट मेथड तो मु पालगा डायरेक्ट सिनजिनबा ताबा याबरा मु यंगथोकपा यारने कोशिशा अदोरगदी मथंग एग्जांपल मसामतगा फैक्टराइजेशन की मतंग एग्जांपल मसामतगा लौगिगे अदुगा मथंगी मेथड तमु लाक्सिको हौजिक यंगसे सिदाइना लिमिट पुथोपगे बुपीरे सिसु आई सिल्लगदी यंगरोइगे मतम याम मांगनी सिगी x के मोत 3 थंबा मतमदा सि मखासि 0 ताबने तेरे को अदुना मसिसि याद्रबने हौजिक मथकसु मखासु केदोबा फैक्टराइज तौरगा यंगसेबा अदुदी फैक्टराइजेशन तौबजिंग साइजो हाइग्रे हौजिक सो मुख हल्लगा हाइरगे को कमाइ तौदुनो हाइजा लिमिट x tends to 3 यong asai सिगी कोएफिशिएंट सिंगजे प्लस तौबदने कोएफिशिएंट सिंगजे हेक प्लस तौबदा 1 तार 0 तारगदी x minus 1 से फैक्टर ओइबने हाइसु लैबनेबा मा अदुदी यंगजे कोएफिशिएंट सिंगजे प्लस तौर यंगजिको अदु 15 लेरे सिगी 1 अमगा 16 तारे -7 अमगा -9 अमगा -16 तारे अदु 0 ताई हाइदि 1 सिनु मतंद 0 तारे हाइरिनी अदुना x minus 1 से फैक्टर ओइरेबा अदुदी ngसागी दुमाइना तौसिको सिदा x क्यूब हान इरेसिको सिदगी कना कमल लौरदी x तागदगे सिदा यंगदुइनिको x क्यूब तगी x स्क्वायर नेबा कमल लौदुइसे x स्क्वायर कमल लौरदी सिदा x लेहौदुइनेबा अदुदी मथंगदा कना थमदुइनो हाइबदा इन हाइबदो कमल लौदुइबा मसिंग आइदर मसिंगदुना केदौबा सिगी -1 सिदा इनटू तौरोबा क्या तारेसे -x स्क्वायर अदुदी कै थमो सिदा -x स्क्वायर ngसाइ कै -7 x स्क्वायर लेरबनी अदु होजिक हानगी फिल्म तानाबा -5x स्क्वायर मा हापचलेबा यारे कोसे अदु रेगदी होजिक सबमने अनि सि लोइगरेनी की थपक लोइगरे असिदे म हौरसे x फंगनबगी दमकदा अखोय कना कमल लौगदगे हाइब मतमदा -5x कमल लौदोरेबा -5x से कमल लौगदौरेबा अदुदी मथंग सिदा कना थमदुइनो हाइ तरगदी -5x सिना -1 द इनटू तौरोबा क्या तारे 5x तारे अदुदी सिदा क्या थमसेबा प्लस 5x न थमेबा अदुदी हाल रे मिसिदी 15x नि
adudi aina plus 5x thamgra matungida hana ki phimdu tahanke taragadi plus kya thamase se 10x thamase ba yarani ko sise adudi sida 9 ama aigi farak tabra na kamai to oh sorry sida soigre aigi sida x square minus 5x adi 5 asidi 7 tahanaba hona ba habne adu 6 thamgada ba sorry 6 adudi kamal law matamda minus 6x kamal lawrani adudi kai thamne se plus 6x adudi 15 tahanaba hona bada kya lane ba se 9x minus 9 divided by makha ju sab mane yengse plus tawraga 27 cancel chakro dagi minus 5 ka 1 ga adudi 0 taba ngamde hadi x 1 oiba matamda 0 taba ngamde sima adudi x na minus 1 oiba kanda mu yengse x na minus 1 oiba matamda si jaga si kya tare 1 tarani si jaga si kya tare plus 5 1 garni maramdi minus 1 da cube ka abdi minus atum lakini ko sida minus amala ani adu taragadi minus 27 0 taba ngamdre next pathang da 2 amuk silaga yengse 1 zu yadre minus 1 zu yadre adudi 2 amuk silaga yengse 2 sinno matam da 2 to the power 4 16 minus 2 cube 8 40 lagi ko sa 40 plus 2 in hapsila di kya tare se 54 minus 27 siga plus torani kya tare de 0 5 670 tare ado somde 70 taba ngamdre susu yadre 2 su yadre next 3 doine check tawas habadi x to the power 4 habadi 3 sim matam da 3 to the power 4 81 have sorry 81 adoga minus 5 into 27 lakadaba 5 into 27 the target 27 ke 5 kadi kya tare 35 kutta ohom 5 to 10 13 hadi 135 lani plus 3 sinba matam da siso kya tare 27 into 3 81 lani minus 27 hadi kya tare 81 plus tawasi ko 2 the 16 162 minus somda kya tare 2 0 taba ngame ado di sigi x equal to 3 da 0 taba ngamabne x minus 3 si factor amora maneba ado ragadi x minus 3 phangna bona si x to the power 4 thamjigo do mathang kana thamdoino sida x cube kamal roidra x cube kamal rodi x ta doineba adi kamal lawdu ji kana neba x cube neba adi mathang kana thamdoino haitaraga x cube tu na minus 3 da into tawroba adu taragadi kya tare se minus 3 x cube hana lera mishna minus 5x cube ni adudi hana gi film taraba minus 2x cube aina thameba next sida mo x tan ge hai taraga di minus 2x square kamal law neba kana neba minus 2x square si kamal law doreba sidagi x tan na bagi damuk ta mathang kana thamdo no hai taraga di sige minus 3 siga nang kamal law du go into dong no roba kya tare de 6x square ta dra taraga di plus 6x square and thambiroba hanagi x square yawa tam leibra sita amata yaromdre x square yawa tam adu tare hapjin batare minus sama amadi minus siga plus siga cancel chatkri habagi sense ta adu di amuka yengse minus 6x square sida x amuk ta hanna bo hona duini kana kamal logani minus 6x kamal logani minus 6x kamal logani minus 6x kamal lawraga tungda sida kana thamdoino hai taragadi minus 3 siga into tawseba kya tarani 18x tare adu kya tamse plus 18x ane thameba mathang damo 27x laibani 27x sida and 18x thamgata gadi kya wali sida plus 9x wali adu garo bida kya lere minus 27 sikitang di sangi ko noi hanjin lagi yengo ko ina hagi bu maung do limit x tends to 3 adudi ngasai gi do sida x square ka malore x minus 1 la a minus 6x ka malore x minus y la a plus 9 ka malore x minus 1 makadana x cube ka malore x minus 3 la a minus 2x square ka malore x minus 3 la a sida ni simu yengse minus 6x ka malore x minus 3 la a aduga plus 9 ka malore x minus 3 la a adu taragadi limit x tends to 3 x minus 1 ka malore se aduga x square minus 6x plus 9 hana lai
divided by makasina x minus 3 ama laye duga lemori se x cube minus 2x square minus 6x plus 9 hain lehore hojik manaba tam thokpa ngamdri ko mathaka makhaga limit x tends to 3 x minus 1 sidi quadratic ni yam laire into tawbada 3 9 taba plus tawbadana minus 6 taba adu jaga si a minus b whole square ki formula male habidi x minus 3 whole square habidi a square minus 2ab plus b square tazitana ko adudi x minus 3 amam yaudore makada su x minus 3 am yaudore adudi c amo factorize tawdini factorize tawdringai da 3 direction bada 0 tabra tadra yeng hosebe ko du targadi 3 sile haro 3 cube ti tare 27 minus 3 sile khalo 3 3 9 9 2 18 minus 3 sile haro 18 la a plus kya 9 adudi cd 27 9 adudi 36 minus kya 36 smain tabra 36 adi 8 6 36 6 so 9 10 0 tari male yadri ko de adu factorize taw kise adi x equal to 3 da amuka su kedoba 0 taba ngame ba sigi makase adu di x minus 3 se amuka su factor wari ba magi adu di ngasai gi de maina factorize taw si ko x cube thamase x cube sidagi x square kamalawradi sida x taba ngamani kanaga thamindarani 3 gi du tawrase minus 3x square adu ngasai dagi minus 2x square leramani hojina minus 3x square lae hanagi film da tanaba ina plus x square ma hapchale hani film da tanaba hai tare ko sida mok aina x kamalawre x kamalawradi x leorani adudi minus 3x ama thamase ba kamalaw ka da kya tanaba x minus 3 ta honaba ngasai ge 6x leramani hani film tanaba minus 3x ama hapchale aduga plus 9 smain thame ekra tu na haire ko swai sida limit x tends to 3 sigi x amam kakhe x minus 1 x minus 3 lehore sigi makhasi yo x square ama kamalawre sidani ko x minus 3 lere plus x ama kamalawre x minus 3 lere ani sidani ko ado ani sidamo minus 3 kamalawre x minus 3 lai matangi step si khara samjinge limit x tends to 3 sigi x minus 3 ka kharne ba soidana kya ka leharani x minus 1 haiba maga x square plus x minus 3 smile leharani ba hajikti nang direction bada yaram do mali 3 direction leharo da kya lani se 3 minus 1 haiba maga 3 square minus 3 plus 3 minus 3 haiba ma sika kro kya tare de 2 by 9 smile ta do neba khidang sangi se kamaina factorize tawgadage habadu takpadani ko khara sangi se adudi smain tawre video se sigi factorization takpada khara sangdokre koigi mata ki part se aduna hojik se method pudi makhatana method ahum amaga leiri sina direct ki mathang direct hana yabri yengani direct ta yadraga di mathang kaidawne ba factorization method tawkani habani adoso hojik se nakoina video si yenga matungda nakoina koigi direct ta yawri ba question sing se maduda ahan badang ngarang tawgiba method to palaga yengo yadrena kalase sorry aina ise ngarang gi nate ngarang gi durang thambasi tongana ahan bada direct sinjillaga yabri yengo yadrena kalase adu next kadoba factorize tawbaga yabra matak makhaga kakna ba yabra adu factorization haiba masangi aba adu mathang sida adu targadi factorization da amuk yaram drena kalase kemto warunu method lei ahum maga makhata ba yani ko sa aduna ngasi gi sida do sinjarage aduga makhata ba part 3 dana muk lemoriba method ahum do madu muk part 3 da pull up ngamibra natraga part amaga sontaribra habdu yengage aduga ngasi gi ti matang asi do sinjarage punamapu tagasari thank you